koklam panda TRPC tamo TRPC kangke Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Limited abang ketamo sini kok borok baisana tangke Tribal Rehabilitation मतलब आदिवासी जुमिया परिवारों नो आज सामाजिक अर्थनैतिक भावे स्वावलम्बी खायजानि बांगै बांगला बाय कक बरक बाय खांखे तिप्रा हानि कंथाइ बारारो हानि बसारक नो रांरि ओ बियाल ग्रै ख्लायगैति साना बागै TRPC संसार जागै बुझिबाय खादोंना के TRPC नि कक दामा ट्राइबल जुमिया परिवारों नो आज सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नो अपलिफ्ट खायजानि बागै से TRPC संसार जागै साबनि बागै कंथाइ बारारनि बागै इनके ताबो अब बफ्रनि सिमि कायजा फायखा 1983 बफ्रनि सिमि 1983 नि सिमि न अब TRPC सायनि सामो जेंनानि नुकजाखा जेंमानि नुकजाखा 1983 को सेंगै दिनी 2024-25 आसक जरा जे राबार कायै दंमानि बिसो कायजाखा सायदेमान नाय जोंताबो राबार होनो ज हं लागि 1983 नि सिमि 2023-24 लास्ट ईयर जरा आबकनि प्लांटेशन के सेंगिया कताकलायनि सेमानि जरा टोटल बिसो बेनिफिशियरी माखा सायदेमान टोटल बेनिफिशियरी नंबर 19,752 फैमिली नो रोजाखा बेसे हजार 19,752 नो रोजाखा बेसे हा कायजाखा 17,746.30 हेक्टर बेसे हा 17,746 हेक्टर बनो कानी खेतलान के बुसंगनाय 1,10,901 कानी कायजाखा साबनि बिसिंते ओनली TRPC नि बिसिंते इका आसा गोबां TRPC बागान उखा क्या बास संता खना गोबां बासनि डिमान्ड दंख आसा बै पायाखो जतो दिगे थांके राबार हायब्ला ताबो रसिबुसो डिमान्ड गोबां नि सबायखा क्याबा सिनि आ डिमान्ड पायाखो तेबो गोबां नांगो आसा गोबां कायफानो तेबो सिनि नांगो ताबनि बाङै नां डिमान्ड ताबनि बाङै फाय डिमान्ड अबनि बाङै फायो जे राबार नि बिसिंते सिबिनो सिनि ब्रग गामियाम जाय दंनाय रो रांरिनि आजेनानि लामा कायसा काहाम माजाखासे ते गुबुननि बिसिंते सिनि बर' रासंनाबो नबो खलायगि सेबनागि माया तांनि जानाय जों बलम खालामो दंनाय रो बागै आबनि बागै आगे बलम खालामनि फकनि माइ मैसागै बसर करंया बियाल मासाया मानुया क्या बताबो जरा राबार खायनै रो बरो माइ मै तो मासाखा नको गारि बारि बसा डक्टर इंजिनियर बायखा तामनि बागै ओ राबार बागाननि बिसिंतै पार्मानेंट इनकाम सोर्स मानखा साबो जे राबार कायनै रो आबनि बागै राबार न ताबो जतो बरंनो राबार कायनैनि बागै साखखालायजा कुनो डिपार्टमेंट आसे डिमांड गोबां करै जेटा TRPC ओ डिमांड खायमा हाय आना साख्रि रदि हनै गोबां मासिनि साख्रि बेकार मा सांगो जे लेखा गोरों सिबिसि साख्रि तो सामले अमले लेखा गोरों बाय लेखा रोंया बायसि ज बसि राबार सालायसिनाय इखबा राबारनि डिमांड तै बुबांखा आबनि बाङै राबारनि बेनिफिशियरिनि संख्या ताबो ताहनै ओ त्रिपुरा हाव बेलाय के गोबां इके ताबो संखाना खाबले बुस गोबां ताबो फायसिरि ओ राबारनि बिसिंते हामानि माइ दंमानि आं नायनायखा बुस डेभलपमेन्ट दं बुस स्पीड अफ थां दं हनै आं सार्च नामानि 2 बছर स्टाडी खायखा आं सार्च नामानि कय बছर 2 टाइम्स सिखायखो 2 बছर TRPC नि आ TRPC नि सार्च नामानि 2 बছर आं कम्पेयर खायनायखा आं एसे सिगां दंनाय बुस कायलांखा आं 2 बছर बुस कायखा that means borok dog busa
rabar mani manka borok rongo busuk pusok roi manka demand to kebang ma kintu busuk rolai manka abna observe khaini mani before 2 years ang search nanan istakang 1897 hectare kaijaka 1897 hectare kaijaka ini kaisa hectare 1% ka rozaga kaisa beneficiary no ke bani jodi ne 1 hectare ka yang ke आधा hectare ke pan rozaga eke aro ne pray jodi 1 hectare ke ro hang ke 1897 that means tahun 2000 kasakasi borok rok ang asok yani 2 years sekarang makai ka tabo ang asai mane 2 বছর ni pore mane ang asok mani pore 2 বছর ni pore busuk manka abro bang ginti khai kha taune bagai asok sini borok rok rabar brosha nai nei mane ani bisini nyo 2 বছর 10 euro ang kai mani 8167 hectare kai kha that means 8167 jona borok no kairo jaga bisini go busa speed anga se busaka ani se sekang chairman tonga ai bisini go busa kairo 1000 asteso ang bisini go busa kairo 8000 nokabai hasu keria de hai pana si tak pasin yang goro maya ko joto masam nai ko ठीक है first time ang aso kene dolai joto ni srai bikra khangra area ara dolai go kebang ronai hene dolai go ang kebang ku target khai 5000 target dolai go application sa ronai gri pass ho taka ke application asa ke bang kha jeng je sukmani srai kebang ku thangkha abni bagai tabo gomono masilanya jara senta application no jak manya ko joto manani musugo momo manai keba joto no wise sabai ne palbak samanya chema jara maya taklai me khali manai bukha kolo khlai manai sinai joto no palbak se ke roi manya taune bagai roi manya karon niro to rabar manani musugo hunai rabar san rabar sara khainani bisa sekami sini mas namu bahai ke mas nama beto je rabar khanye dong nuk nai dong joto sige se ma theba ga badur ma theba ga pare sara ma khai ga pare se o khai khanye ni ei jodi badur ka hang yang khangke kai phana boti phaya hai kai ke paya ane bagai sara available ma nang nai sara available kaha badur tonga nang nai te rabar board atma rang rogo atma ni hoite rabar kai do jag Ekar rabar ni je setting je rabar bisa abani khorsa ke atmaro atma kaisa boro সংস্থা aba rabar boot no boro grogo rabar boot ni bising tike boro supply mak khai rogo chara rabar boot bakai ge sokyan pcb kai ge ptg bakai ge tribal welfare bakai ge amate ke kabama planting agency tong Ara ni bising joto ni slide TRPC ke to plantation corporation ke waje to plantation bukan wa pangkai ni corporation han mana kabang ko TRPC ni anda te ni joto no mana te TRPC no joto no san tani khangka TRPC khangke sini staff joto tongo staff na bagan khairi ni bagan success ngu amne bagan TRPC o joto na manani musuk jagi taba ko ke hai nira nora dumbur omongkha o gonda sorangkha dumbur ब्लॉक न्यान दरक लाई आ दोंबर ब्लॉक न्यान दरक लाई दोलाई न्यान दरक लाई तो दाल दोलाई डिस्ट्रिक्ट तक लाई टारगेट बिस साइडेबार बिसिब्रो कैसे टारगेट मारो लाई बस काइमान अबनो नाइगे तक लाई दोलाई नि टारगेट खाना नि 475 हेक्टर टारगेट दोलाई नि Masa 475 hektar. Koroksa na 1 hektar ke rokhe koijon romanai sara dolai ge 475 jona. Masa 475 jona. Target masa 475 jona sini oni dolai ni pata. Jadi ek kali ke tukang ke tokong ma thang nyai tu kali ke ro lagi bag lagi ma thang 1 hektar ke ro khang ke 475 jona mana. Application onai bese bangkha 1617 jona. Bu busi betha
पुरा दलाये एप्लिकेन्ट जों एप्लिकेशन रिसिभ खायखा 1617 जना दाखलायनि के 475 सि टारगेट पुरा दलाये 1500 नो बाइके बाग मसिराय दनि रक सांग्रासि मुसिला हमले आमनि बाङैनो बनते बारे रदि हिबो मा खलायो बारे र फानो वाइसे बाइ पाया दाखलाय माय फानो ल खाबता थेजे दाखलाय मे खालि मा किउनाय कारण सारा अवेलेबल आसे बरक कायदि गोबां सारा खायमानि के सिक्रि खा साराबो हायां कांगे तियार सिनाया सेक खायो एग्जाम परीक्षा खाय कहा के तियार सिनागो आनि आन सर सा ना फायदो म मन्या जाकिया बहादुर सेक बिसे हेना लादि न हि हाय दाबर को साहाय मा रो केतलान थांके दे पाइबा हाया बागान खाई कहा के इनकम खाया बां वान सुबि मानानाय राबार नि लगे रांखुमा फो हने राबार नाना मुसुमा बाइया राबार काहामाना नांनाय बुति काहामखाना नांनाय बुफां काहामाना नांनाय तिवान सौसि मानानाय हाल साना बागैया बो कालि बुति रागै डेली इनकम खायसाना बांगैसि आमनि बागै निरो निरो ताबो अमो तो तुरा तुताल जों दलाय नि सिखनालाय ले ताबो खनासिदि दलाय नि आन्दारो गंगानगर दुम्बुर रसियाबारि निरो नगानागिरि खपजानाय दं गंगानगर नि आन्दारो बिसो टारगेट दंमानि 40 जना रिसिभ बिसो खायखा एप्लिकेशन होनाय बिसो 278 जना हमके गंगानगर ब्लक नि आन्दारनि दुम्बुर नगर बिसो 45 जना टारगेट म दुम्बुर नगर और 45 जना सि टारगेट 45 हेक्टर ता हेक्टर के 45 जना आधा हेक्टर के 90 जना थाङानो बुझिखादे एकानि खारा खांखा 250 जना रइ मगन आम हायता रइसिया बारिनि टारगेट बिसो 15 जना टारगेट बुबुस बेखा अम हायख्लायै टारगेट रजा अमके बिसानि सकां अम खाके टारगेट रजा के बरखौ आसके मस मासने बनि के सारा रेडी खमानि ख केताबा सारा रेडी यागैसि मा बारे लाइ पिसनाय के सारा बियांनि फायनाय कबा बुसना हमले आबनि बाङैनो आसो जेसिनि डिमान्ड गोबां अथस सारा अवेलेबल खालिमालिया अथस आसनि बाजेट प्रोजेक्ट कतर खायजेगिया जेफ्रो कायदि प्रोसेस रुखे जतों लायो अब हायके मा थगिया लाइ दंखा खायसिङो जों खोनाखा जे चिनि कास्कोनि आटा खनाराम सामानि जे ब्रु संग्रामा मथानेंगे बरफ जेरमानि आबरंखे गोबां मा मासे मानिया ताम रिटार्निं ग्रुप न सिमिसिरै यबाय था होनै रिटार्निं ग्रुप बरनि एकट दङ बरफ माना रिटार्निं